Representative Mafhungo SABC over pano Auckland Park Johannesburg. Twi Mafhungo maurana nga chino chipinga kea. Mitengo ya zwaswa iko dogonya lokalora ho busiku kati na munsi. We've mobilized all the resources. We've even mobilized traffic law enforcement trainees in the various colleges of the provinces. Ba kereke ya Zion Christian Church kana SABC nge moria vondoni la Limpopo bobuza ba muhashi wa wendori borogoro tangana za mirado yabo bazi milioni ka komagano ya maduba apaseka. We have the right to protest unarmed, but not in the way and the fashion that they behave yesterday. It is uncalled for. Mapolisa bakosezeresa milandu ya vereranga chipinga cha migarabo ya kugombo uchigwaraberwa ubewa kosi vao Nigeria Eastern Cape. Da timadekwa na ribalisara mapungo pano ka SABC 2, SABC Plus na kali hai. Ba muhasho wa minerala na zubaswa abako kwa sezore mutengo wa chaka zote za petrolo udogonya ngaranda taru na sente za rati ngalitara utoma machero ngalaburaru mutengo wa dizilwone udogonya ntanga bukati ya randa za sumbe na sente za furaru sumbe na randa za sumbe na sente za futanu nti kalitara mutengo wa parafini wone udogonya ntanga randa za fuminti na sente za furati sumbe ngalitara ugonyana ntau hokaruraho azubaswa hukoda na umubuso wejenera wapunguza mitero ya azubaswa ngaranda taru kalitara lwa mwezi mtifezi ushika ngala 5 la mwezi wa shundu nture. Kashitara mende chotanganela nao Minister wa Bwama wa ino godongwara na Minister wa zwiko zwa minerala na fufuru bogwede mantashe vokwatsedza ufungudzo wa mtero wa zubaswa. First, we don't know how long will this war in the Middle East last, and then from time to time we'll review what are the measures that we need to undertake. And the Department of Minerals and Petroleum, they are also looking at different measures, the immediate ones as well as the medium term and the long term measures. Vareli bako elechizuri varondota izviendedzi zvavo uri vakono vurunga masheleni. So I think many people are going to have to revisit which car makes sense for their needs and whether it is time to consider a car that is potentially a bit more fuel efficient. The other thing, of course, is there's a significant rise in the popularity of hybrid vehicles. And I think in this time when petrol prices are going up so significantly, I think many of those hybrid vehicles are going to continue rising in popularity. So it's definitely something to investigate and to consider. Wagodongwana vari mutangano wa chigwara cha minister chonangwawo ukati witolo dana momaga ani angasiya kuthusa. Zvichikadiva zvoraro nahuna mavarivare auri zviitichi zvaushera zvivasva zviri na chivalo zvivofererwa nga zvivasva pedzi padzangano la thengiso ya zvivasva la Fuel Retailer Association of Southern Africa vakofurupedzisa voramimodoro uri huna ndisedzo yokhwataho ya petrolo na dizili umana na shango. Voramimodoro mana na dorobo ya Johannesburg bovonala vakhamidhuba ubva chamacheloni yaushera zvivasva phanda kugonyera ntha mitengo iyi usiku kati. We can't afford. We barely afford even now, so which means now a liter will cost up to 30 rand. Mulanguli wa chitichi chaushera zvivasva cha engine chine chawanala Auckland Park vari ndisedzo yavo ya petrolo na dizili yinova fasi nga mulandu wa thodeya ine yava ntha. We are a bit under pressure, and we are not getting enough as expected. Normally, our tank capacity is around 23,000 a tank, of which they are not giving us enough, and it's a sign that they are struggling on their end. So far, the county has been stable on product supplies, and what really has been causing the shortages in some of the stations has really been the fact that they've been panic buying
mainly, pushed by social media, and that was not factual at all. musi zwo ḓiralo vhadzangano ḽa dzithekisi ḽa Santaco vha ri vhaṋameli kha vha dzike sa izwi vha tshi kha ḓivha kha nyambedzano dza u ṱola masiandaitwa a u gonyela nṱha uhu ha zwivhaswa. We as Santaco, Greater Johannesburg region, we have not yet sat down and discussed about this. We just talked about it last week partially. Minista wa muhasho wa gwama vho Godongwana vho ḓivhadza uri mithelo ya zwivhaswa i ḓo vha yo fhungudziwa lwa tshifhinganyana nga R3 kha ḽithara. Zwazwino ri vha kha vhupfiwa ha vhaṱaleli nga u ḓo gonya ha mitengo ya zwivhaswa vhusiku kati. Matsina vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ha vhaṱaleli a si ya SABC. Vhupfiwa nga malugana na hezwi ndi khou vhona mafhungo ane a si avhuḓi ngori zwi ḓo kosta riṋe vhaṋameli ngori zwa zwino ri ḓo wana uri zwiṋameli vhuendedzi vhu khou gonya mitengo ende ninge mushumoni ya riṋe u vhona uri miholo ya hone a i khou tshimbila zwavhuḓi. Zwino thaidzo ndi uri zwivhaswa zwo tshisa futhi vhaṋe vha mimoḓoro a vha tsitsi mitengo i dzula yo ralo. Zwino ndi vhona mafhungo ane a si vha avhuḓi. Nṋe ndi vhona ri vhesela nga maanḓa nga u gonya ha dzi petrolo u ya nga u fhambana hao ngori sa zwi i khou gonya zwithu na masheleni ashu ane vhathu vha mawana a vha a sa khou gonya ngori hu khou gonya na petrolo na tshiṅwe na tshiṅwe tshashu tshi khou vha tsho gonya. Nṋe ndi khou vhona mafhungo o gonyisa zwivhaswa u amba ngoho a si mafhungo a vhuḓi na luthihi, ndi mafhungo a vhaisaho mudzulapo muṅwe na muṅwe fhano kha shango ḽa Afrika Tshipembe. Ndo sedza uri u gonya ha zwivhaswa zwi khou amba u gonya ha tshithu tshiṅwe na tshiṅwe, u gonya ha masheleni a vhuendi ha nnyi na nnyi, u gonya ha zwiḽiwa zwine wa amba ngoho zwi khou tou tambudza nga maanḓa vhashayi. U gonya ha mitengo ya zwivhaswa zwi ḓo kwamesa vhathu vhanzhi na vhoramimoḓoro nga maanḓesa ri khou dzhena kha heneyi vhege ine ya vha ya maḓuvha a Paseka hune vhathu vhanzhi vha ḓo vha khou tsa vha tshi gonya vha tshi lugisela u pembela na miṱa yavho. Vha kereke ya Zion Christian Church kana SABC ngei muri ya vunḓuni ḽa Limpopo vho vhudza vha muhasho wa vhuendi uri vho lugela u ṱanganedza miraḓo yavho vha dzimilioni u itela khuvhangano ya maḓuvha a Paseka. Tshanḓa tsha minista wa muhasho wa vhuendi vho Mukheleko Hlengwa khathihi na MEC wa vhuendi vunḓuni ḽa Limpopo vho Violet Mathe vho fara muṱangano na vharangaphanḓa vhahulwane vha kereke idzo phanḓa ha mafhelo malapfu a vhege a Paseka hu khou lavhelelwa tshivhalo tshinzhi tsha miraḓo vha kereke iyo khathihi na vhaṅwe vhashumisi vha bada u dalela vunḓu ḽa Limpopo khathihi na u tsitsikana ha vhuendi phanḓa ḓuvha ḽa Paseka nga ḽavhuṱanu. Vhuendi vhu khou lavhelelwa u tsitsikana kha maḓuvha a ḓaho musi vhadali na vhaendela mashango vha tshi livha fhethu ho fhambananaho. Vunḓuni ḽa Limpopo gondo ḽa R71 ḽi livha musanda wa kereke ya Moria ḽi ḓo vha na vhuendi vhunzhi u fhirisa zwo ḓoweleaho. Vharangaphanḓa vhahulwane vha kereke iyo vho vha na muṱangano na tshanḓa tsha minista wa zwa vhuendi vho Mukheleko Hlengwa khathihi na MEC wa zwa vhuendi vunḓuni ḽa Limpopo vho Violet Mathe. We are anticipating by the plans and stats that the church has shared with us some 4,500 buses and of course just over 1 million pilgrims who will be converging here for the Easter services. So this engagement was part of the engagements we've been having to culminate into understanding the full plan. Minister Mathe and her team have been engaging with the church. We now know the points of departures of the buses. We've got a clear transport plan. Vaofisiri vha zwa vhuendi vho tsivhudza vhashumisi vha magondo uri vha tevhedzele milayo ya badani. Hu ḓo vha na mafulo a u thivha dzi bada u mona na magondo oṱhe mahulwane. We've mobilized all the resources. We've even mobilized traffic law enforcement trainees in the various colleges of the provinces. We've issued an instruction that they are not to go home or to be or for colleges to close. They must be deployed to assist all of us working with SABC. So we will do what we need to do, and our message, don't test us. Varengisi vha Saratani na vhone vha khou lavhelela u tsikana vhuendi hune vha vha na fulufhelo ḽa uri mabindu avho a ḓo tshimbila nga maḓuvha anea a Paseka.
reka gagolo batho bana ba rena ba kereke ya Sione, and then ba re thusha gagolo because le rena re a kgona go ba tlhokomela jalo ka re tseba gore ba go re rapedisha ka kwa kerekeng ya Sione. Maolango bigwa na rufuna ruti kha khombo dza badani nga maḓuvha aya a Paseka vunḓuni ḽa Limpopo. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwino skale. Ri dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2 SABC Plus na kale hai. Mukomishinari wa lushaka wa mapholisa Vho Fani Masimula vha ri mapholisa vha khou tevhelela vhuṱala malugana na vhathu vhe vha kwamea migwalaboni ya dzikhakhathi ye ya vha hone ngei Gompo City vunḓuni ḽa Eastern Cape Mulovha. Mimoḓoro ya 10 ine ya langiwa nga vhadzulapo vha Ethiopia na Somalia vhane vha tshimbidza zwimausu henefho yo fhisiwa. Tshiwo itshi tshi vha hone nga murahu ha migwalabo henefho ya u hanedzana na u vhewa vhuhosi ha iṅwe khosi ya Nigeria. Madzangano a vhadzulapo khathihi na vharangaphanḓa vha sialala vha khou sasaladza zwa u vhewa khosi yo henefho. Tshiimo zwa zwino fhaḽa ḓoroboni ya Gompo zwi tshi tevhela mugwalabo nga vhadzulapo na u ṱhasela ndaka ya vhabvannḓa tsho dzika. Vhaṋe vha mabindu na ndaka zwo tshinyadzwaho vha khou lingedza u vusuludza ngeno mavhengele a tshe o valwa. A lot of things happen in the area, but as a community we are not happy what's happening in the area. And as you see, there's a lot of shops and a lot of cars burned, which is cost a lot, and people, they are not happy. They are in fear now. They are not opening their business at the moment, which is not making us happy. Mapholisa vha ri vhakati na vhuṱala u ṱoḓisisa vhaiti vha milandu iyi. South Africans are, everyone have a right to protest unarmed, but not in the way and the fashion that they behave yesterday. It is uncalled for, and those that are involved, they will face the full might of the law. We know who they are, and we'll collect them one by one so that they end up accounting for what they have done. Musi zodelalo mulanga vunḓu wa Eastern Cape Oscar Mavuyane vha ri vhakati na nyambedzano na vharangaphanḓa vha ngei Nigeria kha zwine ha pfhi vha khou ḓivhea vhuhosi ngei Gompo. We are dealing with this issue because it's a non-issue of this king, Nigerian king. There is no Nigerian king in South Africa or in Eastern Cape. There's only one king here, King of Amahahade. The ambassador of Nigeria wrote to Minister of DECO clarifying the issue. He wrote to me as a premier. He also sent out a memo to all Nigerians in South Africa to tell them what they should be. We want to appeal to foreign nationals to behave. Mutangano tshiofisi na vhafaramikovhe u ḓo farwa na mukhomishinari wa shango la Nigeria nga ḓuvha ḽa vhumalo ḽa Lambamai. Zwi tshi zwo ralo miraḓo ya madzangano a vhadzulapo vhane vha ḓivhidza Progressive Forces of South Africa vha khou ṱahisa mbilaelo malugana na u vhewa vhuhosini ha khosi ya lushaka lwa Igbo wa Nigeria ngei vunḓuni ḽa Eastern Cape khathihi na maṅwe a mafhungo ane a kwama vhaṅwe vha vhadzulapo vha Nigeria vha re fhano Afrika Tshipembe. Izwi zwi khou tevhela migwalabo ya dzikhakhathi ngei Gompo vunḓuni ḽa Eastern Cape zwe zwa vusa u dzikuwa na musi ṱhanganelo ya madzangano a vhadzulapo yo vha i tshi khou gwalaba nnḓa ofisi dza shango la Nigeria ḓoroboni ya Pretoria. We formally raise the following concerns. First of all, misrepresentation and public communication. An event was widely circulated and understood by the public as the installation of a king. Secondly, under number 1, there has since been an apparent shift in narrative, creating confusion and undermining public trust. The second grievance is respect for South African traditional leadership systems. 2.1. South Africa has established and recognized traditional leadership structures, particularly within the Eastern Cape among the Amaxhosa. What the so-called Igbo have done is a provocation to us. And I'm saying to you as the government of Nigeria, it's our last straw. I will name few incidents that the Nigerians have done
provoking us as South Africans. Number one, in 2022, the Nigerians protested and marched from Sunnyside to Union Building. They said they demand that Sunnyside be named Lagos. We came here and protested and talked to you. We as South Africans, they signed, it was 50 of them. The petition is there at Union Building. We came here and protest after that petition, and we said to you, talk to your people. Zaznarwa disera mapungazo ya ekonomi hune randa ya bonana yo wana mandas tukumusi chibambezwa na mangoma shiri na maruani alipasi. Dollar rand is 17 rands 5 cents, pound rand 22 rands 55 cents, euro rand 19 rands 66 cents, pula ya Botswana 1 rand 17 cents. Mikobe pala JSE Inter. Cars Brazil Musuku 24,602, platinum 1,920. Oil is ngokuna kiswao ni $118.87 ngafagi. Zaushaya hamishumo kabaswa azukadiba mupfao baba woka presidente wa Shango bo Cyril Ramaphosa ezindu yanga mwambiri wa presidente bo Vincent Magwenya musiba kwamba na Mafhungo baino kasho ya SABC bo Magwenya bari presidente banapulupera uri kwangano ya bubiruzi ya burati ini yakuvera panda dribune Johannesburg edo tuso sika mishumo zirusaka baswa mbalambaro za 36 South Africa za kotara ya buna ya maholazo visao mwezi waperao ziko sumbeza uri chibaro cha batu basina mishumo kalino Shango chika presente za furarunti komaina ngeno chibaro cha baswa basashumi chika presente za fu inararu komamaro. The one thing that gives them sleepless nights is unemployment, particularly youth unemployment. And every time he engages investors, every time he's mobilizing investments abroad during trade diplomacy trips, here during such an event, he's thinking about the impact investments will have in reducing the level of unemployment. He's thinking about what will flow towards young people and help us deal with youth unemployment. And so what he wants to leave behind is that this is a country of opportunities, but those opportunities exist to resolve real challenges that South Africans are facing, particularly young people. Aiwa hana musiri ya gazane pa uvakando ya kumunara adawa madeko na gudi ndendi. Patterns on us, no collapse, some church mark on a climate children or kids in Vura, squares those Naman, the castle zones of the Lipopo of the Northwest, Catan of Vunda Pomanga, of the Houting, numbers of those passengers in Robbery, Zafrationia, Muchum, the Cork, one of Kislas, Corona, the zones of Cobera, not those go Vrapan of Perafera, numbers of Zona Kisla, Nakazun of Vadua, when the was called Perafera, Naka, Hospital of Pizza, Chakalamacho, on Brackets, Rovers, on Hospitals of Cobera, another the Bats of Vrapan of Perafera, Katchakos of Vadua, National over is a deal. Pizza, do not to the Zenza, Locus, Mr. Okona, Mchwamvura ziza dovats koperi zo madumbu kaspe zobori ndizo vunda Lipopo Northwest kati na Mpumalanga ngaso ngona vunda bori la Gauteng pizza zo bodi vera panda ramodele samrosho mpiso uchikalwa degree Celsius malot la Africa pember ko thoma vunda shu na bonde vunda Gauteng ra corner kids court 27 for la Pretoria zar 27 Broken Spray kati na 26 probo to pone ore ndia Johannesburg chaka vunda en vunda Lipopo nani pani mchwa wa makole asumta hote pizza na mbrake lor ko do pona azona ko prefer kazu pizza so vunda pizza zeta 31 pala thando zar 32 pone ore giani kati na 29 pone ore ndia pulukwana rishipela panda chaka vundele ore vundu la Mpumalanga nane pa rikona mchone ore kala makore ko na mvura ziko prefer kazu pizza so vundeli pizza zeta 31 pala skokuza zari 28 pala masheshin kati na 26 pone ore ndia Middleburg rishipela panda chaka vundele ore vundu la KwaZulu Natal hapa ni mchwa mvura kazi ziko na ziko prefer kazu pizza vundeli pizza zeta 31 pala Ulundi zari 31 Richards Bay kati na 30 droboni ore ndia Durban kavundele ore vundu la Eastern Cape hapa ni mchwa makora songta wote kati na mvura kazi ziko prefer kazu pizza ore zwa vundeli
fhedzi dzaita 31 phala Komani dzare 33 Mthatha khedzi ri khou zikira 31 phala ḓoroboni ya vhori ndi ya East London na mathakha vunḓu ya vhori ndi vunḓu la Western Cape hafha ndi mtsho wa mvula khedzi dzikhola kha zwipinga zwa devhula zwa vunḓu fhedzi dzaita 33 phala Fredendal khathihi na 36 ḓoroboni ya vhori ndi ya King Williams khathihi na 25 ḓoroboni ya vhori ndi ya Cape Town mathakha vunḓu ya vhori ndi vunḓu la Northern Cape ndi mtsho wa mvula kha zwipinga zwinzhi zwa vunḓu fhedzi dzaita 33 phala Caravans dzare 30 DR khathihi na 34 phala Uppington kha vunḓu ya vhori ndi vunḓu la Free State hafha ndi mtsho wa makolo a songo ṱavha hoṱhe kha zwipinga zwinzhi zwa vunḓu fhedzi dzaita 26 phala Sasolburg dzare 27 Frankfurt khathihi na 25 ḓoroboni ya vhori ndi ya Bethlehem mathaho zwino ri phetsana vunḓu ḽashu ndi vunḓu la Northwest ndi khou ri khou vhona mutsho wa mvula dzine maanḓa kha zwipinga zwa zwa vhukovhela zwa vunḓu fhedzi dzaita 26 phala Rustenburg dzare 28 Mahikeng khathihi na 30 ḓoroboni ya vhori ndi ya Tosca matengo ngo to angaredza u bva kha ṱafula la mutsho zwa zwa zwone matekwana ano thiri u ḓa vhusiku havhuḓi nda